Mlada muzička zvezda Maja Berović ekranizovala je ovih dana novi singl Pauza koju je za Maju uradio hitmaker Damir Handanović. Od jutro smo tu, malo mi je frizura pokvarena, tako da nemojte mi zamjeriti. Snimamo čitav dan, pjesma se zove Pauza. To je nešto najnovije što ću plasirati sada mojoj publici. Ja se nadam da će za 2 nedelje onako da bude onako sve završeno do kraja i da će to publika vidjeti. Ko je radio? Pjesmu je radio Damir Handanović i Vuksan. Pjesma je onako u mom nekom fazonu, brža je, ima neku trenutnu tematiku kada je tekst u pitanju, tako da, eto, meni se dopada se ljudima koji su je čuli i mislim da će se i publici dopasti. To će biti prvi singl koji sledi sada, ali tako? Jeste, prvi singl posle albuma koji je onako bio baš zapažen, pa eto, vidjet ćemo kako će publika sada ovo da prihvati. Malo ispipate puls, pa možda bude i kompletan neki novi album, šta misliš? Mi polako pripremamo nove pjesme, radimo na novim pjesmama, imamo negdje pola albuma, možda malo i više, tako da ćemo vidjeti, još uvijek razmatramo o tome da li ćemo izdavati pjesmu po pjesmu ili ćemo izdati album, ali to ćemo znati o tom potom. Vidimo da će pesma već biti onako miriše na hit, pa me zanima kada ovako biraš pesme, da li si onako baš probirljiva ili prepustiš to tim? Pa jesam, moram priznati da jesam. Ja kada pravim pjesmu, kada biram pjesmu, razmišljam bukvalno o svemu, i o publici kojoj se obraćam, i o tome da ipak ja to treba da iznesem, da mi ljudi povjeruju ono što im pjevam. Tako da puno je tu nekih komponenti koje trebaju da se spoje da bi se meni pjesma dopala, ali prvenstveno pjesma mora jako da mi se dopadne, da je negdje osjećam i da bi je iznijela na pravi način, da. A naravno, koliko pratiš društvene mreže, koliko ti to znači, naravno, podrška ljudi, komentari? Jako puno, mislim da su, hvala Bogu da je neko izmislio taj društvene mreže i taj način komunikacija nas pjevača, nas javnih ličnosti sa fanovima, sa ljudima. Prosto mislim da je u današnje vrijeme nemoguće baviti se ovim poslom, a ne biti prisutan i na Facebooku i na Instagramu i na svim tim društvenim mrežama. Ja sam neko ko jako puno vremena posvećuje tome i volim jednostavno da vidim šta ljudi misle, šta ljudi kažu, da. Recimo broj pregleda, koliko ti to recimo znači za neku pesmu? YouTube misliš? Pa znaš kako, nekako kad je YouTube u pitanju, ne mislim da je YouTube relevantan. Sad ću ti navesti razlog zašto. Moja pjesma Djevojačko prezime je zaista onako postala evergreen hit. To je pjesma koju bukvalno i dan danas gdje god je zapjevam, da li to bio Beograd, da li to bio Zagreb, da li to bilo Sarajevo, Minhen, Cirih, svaki put dobijam tu reakciju kao da je tek sad pjesma izašla. Znači bukvalno vrisak i bukvalno je pjevaju od početka do kraja. A ta pjesma, da, ja sam tu pjesmu snimala možda prije 5-6 godina, ne mogu se, nije ni bitno, ali nema mnogo pregleda na YouTube-u, možda 3-4 miliona, nešto, sasvim malo. Tako da mi taj YouTube apsolutno ništa ne znači. Da, pa evo, na primjer, Dečko za provod, pjesma koja je zaista hit postala, ali ja sam jako sam realna kad su pjesme u pitanju. Ne može se porediti reakcija na pjesmu Djevojačko prezime i reakcija na pjesmu Dečko za provod. Ipak je Djevojačko prezime jedna pjesma koja ima dušu, ima širinu. Od pevačice smo ovom prilikom saznali koliko je posvećena društvenim mrežama, ali i kako ona vidi estradu današnjice. Mi pjevači nemamo ničiju podršku. Mi nemamo podršku ni televizija, ni radio stanica,
apsolutno nikoga ne brine to da li ćemo mi napraviti nešto ili nećemo. Sami finansiramo svoje albume, sami finansiramo svoje spotove, tako da je sve na nama. Prije je to bilo drugačije, postojali su timovi ljudi koji su se bavili o tim pjevačima, koji su bukvalno razmišljali sve vrijeme o njima, a danas o nama niko ne razmišlja. Ako mi sami o sebi ne razmišljamo, niko nam drugi ne može pomoći. Tako da mislim da je iz tog razloga jako puno teže danas. Uglavnom nekako, kada izgled u pitanju, uvijek nekako slušam neki svoj unutrašnji osjećaj. Nosim ono u čemu se osjećam dobro, ono što volim, što mi dobro stoji. Imam ja par prijatelja s kojima se onako konsultujem da li je to šta oni misle o tome, ali nekako uglavnom volim da slušam onako samu sebe. Majin novi spot možemo očekivati krajem februara, a premijeru ćete, kako ste to i navikli, gledati upravo u Majku.